Srbiji traje sezona pečenja rakije. Ovaj prilog mora da je najčudniji prilog o spremanju rakije koji ste ikada videli, jer jeste da je pečenje rakije omiljeni srpski sport i da svaki domaćin tvrdi da to radi najbolje. Međutim, da li biste očekivali da se i na ovom svetom mestu znanja i nauke o elektrotehnici peče rakija? Međutim, evo, zamislite kakva je to zemlja kada se i na elektrotehničkom fakultetu sprema i to veoma dobar alkohol. Međutim, ovdje se rakija peče na naučnim osnovama i to na vrhunskim naučnim osnovama. Profesor Goran Kvaščev je sa svojim timom napravio ovo, potpuno automatizovan kazan za pečenje rakije koji je kompjuterski kontrolisan. Neverovatno je da imate cijel ovaj orman u kome se nalaze industrijski kontroleri. Orman je vezan sa kompjuterom u kome se nalazi program kojim se kazan kontroliše na dugmad i preko tastature. Od brzine mešača u kazanu, grejača na struju kog se brzo zagreva. Inače, grejač je potopljen u ulju, a ulje je oko bakarnog kazana, pa sve do nekoliko merača protoka u ovom kazanu, raznih senzora za temperaturu i sličnog, sve radi po napred zadatim parametrima. Znači, znate onu pesmu Peče čiča rakiju, pa kada krene atmosfera, pa zabava, pa se malo i zapiju zvanice, pa se zaboravi mešač, pa zagori kljuk i slično. Ta mračna vremena su prošla. Elektrokazan preuzima stvar u svoje ruke. Nalazimo se u okviru laboratorije za upravljanje procesima na Elektrotehničkom fakultetu. Ovdje imamo jednu destilacionu kolonu koja je najveća doprinos je automatizacija samog procesa. Inovacije i automatizacija. Napravili smo jedan potpuno automatizovan proces za destilaciju na koji možemo vidjeti ovdje, koji obuhvata praktično sve etape pri destilaciji. Na taj način možemo da garantujemo postizanje maksimalnog kvaliteta i olakšan rad samog operatera koji može samo da nadgleda ili eventualno da vrši određene korekture u smislu različitih receptura u zavisnosti od toga kakav kljuk ima i koji efekat želi da postigne i na taj način da dobijemo jedan vrlo efikasan i kvalitetan proces. Dakle, grejač greje kljuk. Iz kljuka se podižu isparenja alkohola, metanola, aroma, raznih voskova i vode. Na to se nastavlja kolona sa ventilima. Svaki ventil ima svoj merač temperature. Dakle, tačno znate na koliko isparava neka frakcija koju izdvajate. Što je frakcija niže, to isparava na većoj temperaturi, jer kako se penje ka gore, ona se hladi. I te frakcije koje isparavaju na temperaturama iznad 80, koje čine aromu, se posebno odvajaju, isključuju ili uključuju. Etanol, poželjan alkohol, isparava na 70 stepeni Celzijusa i metanol, otrovan alkohol, na 46 stepeni Celzijusa, on je praktično najisparljiviji. Kako bi se sačuvale arome, na vrh kazana se nalazi deflagmator, gdje se također kompjuterski kontroliše temperatura, jedan ventil ga uključuje i isključuje. U deflagmatoru, možda niste čuli za to, hladna voda prolazi preko cevi koje se hlade i onda se pare delom kondenzuju i vraćaju u kazan na redistilaciju. Na taj način se odvajanje aroma i alkohola preciznije postiže i proces je efikasniji. U suštini, cijela ideja ovo ETF kazana za rakiju je da se eliminiše ljudski faktor i potreba da neko bude majstor za rakiju. Pošto je kazan kompjuterski kontrolisan i automatizovan, niko ne mora da ima pojma o tome kako se rakija peče, nego se unese u kompjuter šta se peče, šljiva, kajsija, dunja, to se očituju kao parametri i onda po napred zadatim tim stvarima proces ide sam od sebe, čovek samo sedi i ovako proba. Ali šta bi automatizacija bila bez doze srpske dovitljivosti? Na primjer, svi senzori i merači protoka i pogotovo elektroventili su veoma skupi. Ovo je samo jedan od detalja što se tiče merenja ovde. Inače, u svetu postoji senzor za alkohol, etanol, hemijski senzor, međutim on košta par hiljada evra. Šta su se naši momci dosetili? Uzeli su stari dobri merač, gradomer na osnovu gustine, alkohola naspram vode i zatim su uzeli mnogo jeftiniji senzor koji meri daljinu na 2 decimale. Sadržaj alkohola mere tako što mere koliko se zapravo pomerio, odnosno podigao gradometar, alkohometar na gore ili na dole i na taj način to čitavaju. Imaju tačno u svakom momentu koliko zapravo izlazi jaka rakija. Praktično, umjesto industrijskog senzora alkohola, ugradili smo jedan merač rastojanja klasičnog alkoholometra i na taj način smo značajno pojeftinili, a da kažemo, ostavili smo upotrebu i klasični senzor kako biste mogli vizualno da pratite procenat alkohola
u destilatu. A zašto? Koliko inače košta baš senzor za alkohol, a koliko košta ovaj koji ste vi napravili? A profesionalni senzori koštaju izuzetno mnogo, rede veličine nekoliko hiljada eura, počeši od 4-5, dok ovde jedan, da kažemo, i ovo je profesionalni merač rastojanja koji može biti i jeftiniji, ali mi smo hteli da postignemo najveći efekt, košta rede veličine 400 eura. Na taj način smo praktično smanjili cenu 10 puta i za laboratorijske svrhe to sasvim zadovoljavajuće i dovoljno. Da li možemo da kažemo da vi sada možete da pečete rakiju mnogo preciznije nego bez svih ovih senzora? Dakle, da li ste dobili preciznost, veći stepen kontrole, da tačno znate koliko dodajete koje arome, kada, u kom momentu, da li ste dobili bolju rakiju zahvaljujući svemu ovome? Da, odgovor je da, zato što kada vi pratite proces vrlo precizno, ljudski efekat, sem ono znanja i supervizije se izbacuje. Ne možete nigde pogrešiti, mašina je tu daleko bolja što se tiče ponovljivosti. I eto tako su na ETF-u napravili od pečenja rakije ozbiljnu nauku. Međutim, čemu se ovo služi? Osim što je zanimljivo da može da se uradi ovako nešto, ovaj proces koji trenutno radi na kazanu od 100 litara zapravo može da se prilagodi svakom kazanu i svakoj koloniji. Možda mogu jedan primjer da navedem, baš kod deflegmatora vi često vidite ovdje jedan ručni ventil, koji je vrlo fini čovek posmatra gore, mi nemamo merenje temperature, da kažem, vizualno, nego je elektronsko, i čovjek okreće ovaj ovdje ventil i gleda šta se dešava, da li treba ovoliko, onoliko. Tu često, zbog ljudskog faktora, treće smene, malo ta treća smena uvek ima najlošiji kvalitet, pa kada sve pomešate, dobijete rakiju osrednjeg kvaliteta. Na ovaj način 24 sata možete da radite sa zagarantovane kvalitete. I da pratite sve preko mobilnog telefona, jel? I da pratite sve preko mobilnog telefona i preko Apple aplikacije, i to je delo naših studenta, osnovnih i master studija, i na, kako zove, preko web brauzera da pristupite ovakvom uređaju na vašem tabletu ili na PC računaru. Dobro. Dakle, ovaj proces može da postane, da li bi bilo šta promenilo da je kazano od 2000 litara? Znači, vi ste ovde stavili kazano od koliko? 100 litara? Ovde je kazano od 100 litara, od 2000 litara se razlikuje samo u snazi grejača, sve ostale komponente su potpuno iste. I to bi moglo da ide, znači, za industriju, za veće proizvođače rakije? Tako je. Primenjena klasična industrijska oprema, renomiranog proizvođača, moram da kažem da to Siemens, ali može i bilo koji drugi proizvođač, industrijska automatika, i na taj način sve ovo što smo dobili ovde možemo primeniti i na mnogo veće procese. I koja je cena? Koja je cena? Znači, u zavisnosti od toga u kojoj se fazi nalazite, ali dodavanje same opreme red veličine 15-20 eura za opremu i, da kažemo, dodatno podešavanje, puštanje u rad. Ovaj projekat je finansiralo Ministarstvo nauke, i mada moramo da priznamo da deluje malo radikalno da se na elektrotehničkom fakultetu peče rakija, ipak to je nekako naše. A i ovo je deo obrazovnog procesa mladih inženjera koji se ovako uče automatizaciji. Mogli su do duše ovde i da naprave mlekaru ili neku automatizovanu pušnicu za meso, ali to bi imalo manje šarma. Bude čudno ljudima kad im kažete da pečete rakiju na ETF-u, ovako da neko je očekivao da bude poljoprivredni fakultet, ali ne. ETF-ovača. Bude malo čudno, ali nama je naglasak ovde na automatizaciju. Mi u saradnji i sa poljoprivrednog fakulteta su dolazile kolege sa tehnološkog fakulteta, imamo dobru saradnju, oni nama pomažu da kažu kako treba, a mi smo ti koji radimo tako kako oni kažu. Tako da je to jedna dobra sinergija. Na istom smo univerzitetu, pa moramo zajedno da se pomažemo i zajedno da radimo, da doprinosimo, da ovoj zemlji damo nešto bolje, da pomognemo domaćim proizvođačima kako bi mogli da naprave bolji kvalitet, kako bi mogli da napravimo prodor u Evropskoj uniji i u svetu, jer poznati smo po dobroj rakiji, sad samo treba da garantujemo kvalitet. Dakle, bit će dobro ako se na ETF-u nastavi sa ovakvim istraživanjima. Ne mora to nužno da bude samo rakija, bilo kakav proces može da se unapredi na ovaj način.